Pozdrav! Evo, predivno okruženje. Nego danas idem na ovo brdo gore. Naziva Hang Mua, odnosno Mua Cave. To je najpoznatiji dio ovog mjesta, ono poznato brdo, između kojeg teče ona riječica. Ako tipkate Ninh Binh na Google, to ćete prvo vidjeti, ne? I tu se snimao prije par godina, tu se snimao King Kong i baš taj dio je korišten za film, tako da je to mjesto nakon tog filma poraslo, popularnost je porasla totalno. Tako da još poznatiji nego što je bio prije par godina. Bio sam to inače 2017. Mislim da 2017. I evo idem još jednom, idem napravim malo bolje fotke, imam malo bolju opremu sada i tako. Ajde idem hodati. Nemam inače GoPro mi je crko. Ušla mi je voda unutra, imao sam GoPro 5. Bio je nepropusni, vodu nepropusni, ali evo nisam koristio onu maskicu što je niti ne treba. I s vremenom je voda ušla unutra i više mi ne radi. Tako da trebam kupiti novi. A da onda koristim ovaj mobitel. Tako da se malo mi se slika trese. A to će u programu koliko toliko stabilizirati. Tako da ove prve videe gledat ćete s ovog mobitela, ne? Ok, ajde idem ja gore. Pošto je mjesto turističko, evo to je autobus, ne? Znači nisam u neko zabiti, nego trebam platiti uredno. Trebam platiti, kako mi se samo trese. Trebam platiti ulaznicu, to je $4 i to je to. Zapravo nije niti toliko skupo koliko je vrijedno. One more time. Yeah. Ništa, idem ja gore, pa evo, vidimo se gore. 1, 2, 3. You can say, welcome to Mua Cave. Okay, thank you. Što se s konjima dogodilo? Evo, lijepo su oni to nalickali. Ulaz u planinu je spektakularan. Znači, valjda da dobiš osjećaj da si platio nešto što vrijedi, ne? Evo, počeo sam se penjat. Nije to neki problem, nego problem je taj što je 11
11 prije podne. Jedno 37 stupnjeva. Nije baš savršeno vrijeme da se posjeti ovo brdo. Ali tada ima najmanje ljudi. I malo duže sam spavao zbog ove kampanje koju svaki dan radim do 2 ujutro. Tako da evo, to je razlog zašto idem sada. Hej. To je taj poznata dolina. Zapravo već sam okinuo sam već te fotke prije par godina. Evo. Fora, a? Nego evo šta me još čeka. Mislim, nije ništa teško, ali sada 11, pol 12 ujutro, plus 37, sad je već možda više. Bome, jer nije baš lako. Uhu! Ema na vrhu! Evo, pola sata muke za ovo. Totalno se isplati. Totalno! I moja tvrdoglavost, što sam ovdje na 38 stupnjeva u podne, se isplati zato što sam sam, nema nikoga, nema žive duše. Totalno sam sam. Evo ovaj zmaj, kasnije idem do njega. Nego ne znam da li vidite, u ove 2 godine, 2,5 koliko me nije bilo tu, znači likovi su izbetonirali neki pločnik koji izgleda totalno ružno. Ne znam zašto su pobogu išli to raditi, pošto je ovo najznačajnije mjesto, najpoznatiji vidikovac. I znali su da ljudi snimaju sa dronovima, sa kamerama, sa mobitelima. I svejedno išli su betonirati ovu rugobu. Evo da okrenem kameru. U te 2,5 godine koliko me nije bilo tu. Evo ako vidite tamo izgradili su onaj pločnik. Što izgleda ružno, odrno. Ne znam zašto su to pobogu išli tamo zidat, betonirat. Totalna glupost. A nisu trebali, evo nisu trebali. Bez veze. Idem do ovog zmaja. Meni je dosta sklisko. Pošto ljudi hodaju tu. Kako je sklisko. Totalno sklisko.
sad bi mi GoPro dobro došao. A ne ovaj mobitel sa velikim ekranom, padne mi gotovo je. Dobro, nema veze. Ono, fora. Nije ništa spektakularno, ali dobro su smislili kako, evo, turiste privući. Napravili su ovaj zmaj koji izgleda zapravo jako dobro. Napravili su ga gore na vrhu da se vidi i ono, pogodak. Zmaj dug je sve do... Pa dug je jedno 30 metara, 40. Da. Tamo ova ogradica, da netko ne padne. Flaše, znači glupani, neosvješteni, baca praznu bocu. Ovdje isto. Ne, to jako mrzim. I iza mene ovaj spektakularni toranj. A sada vrijeme za dron. To je to. Ovdje sam već sat i pol. Malo sam letio sa dronom. Vidjeli ste snimke. Na sreći nikoga nije bilo ovdje. Bio sam totalno sam. I sada je već negdje 1:30. Nestalo mi je vode. Imam ovu ružnu rugobu od plastične flaše. Baš je ružna. Ne koristim inače tu plastiku, ali izgubio sam onu veliku flašu koju sam imao, onu metalnu. Trebam kupiti novu. A da onda imam ovu istu plastičnu bocu već tjedan dana. Već je počela smrditi. Treba mi promijeniti. Uglavnom, to je to. Idem ja dolje. Mislim da lagano već sunce
ko da je lagano popustilo, ili saznanje pošto idem dolje, tijelo mi je nekako ležernije. Ništa, vidimo se dolje, ajde. Ajmo gumb ove. Imam gumb. Fora mi je ova stazica tamo, vijugava usred ovog lotosovog polja. Ne znam kako vama, ali mene izgleda kao ogroman divovski spermić. I na vrhu je srce. A ona atrakcijica za curice, za djevojke. Sve puno tih zmajeva. Ne znam šta im to dođe. Evo, spustio sam se dolje i hodam po ovom spermiću divovskom. Fora stazica. Evo lotos. Došao sam na samu špicu. Evo, to je to. Napravio sam što sam mislio. 2,5 sata. Lagani hiking. Mislim, nije to hiking, to je pizdarija, penjanje po stepenicama, ali ono, ok je, fora, nije loše, svakako za običaj. Šta ja znam, to je to. Pišite da li vam se sviđa takav video. Ovaj video je malo lišen lokalnih ljudi, pošto sam na turističkom mjestu. Lokalci su samo dolje sa hranom i sa pićem. Gore mislim da se niko ne penje od njih više. Tako da malo drugačiji. Možda nije toliko zanimljivi kad u videu nisu lokalni ljudi. Ali ok, pišite da li vam je ok. Napišite prijedlog. Lajkajte, dislajkajte. Što god. Subscribeajte. Unscribeajte. I to je to. Ajde, baš me zanima kako će mi taj YouTube ići. Da li se uopće splati. Da li se isplati u to ulagati.
toliko truda i volje i energije. Ili ne, vidjet ću nakon 2 tjedna. Nakon ove pustolovine po Vijetnamu. To je to ljudi, ajde, vidimo se. Ćao, bok!